Politics le Thu Thar Thlirna episode somli pakona kan lo lom le veka chu chulkar ni chung zet kan re nu kan ron let le theita a chung kolama te har sat sang sang te kan to wangin kan politics le Thu Thar Thlir zauna episode te pok kan chun zom thei lo ania kan subscriber te le kan channel min lo ngai hlut sak tu te in zawai chungai mi hre thim na te pok kan han dila hemi kan chol chung hian Khawvel mun sang sang a thil thleng han thlir zaw ta nei tom tak tak te po ma chung jinga langsar le mai chu Israel le Iran te na tuna in beina an nei mek chung chang hi kan han thlir ma saperanga he Israel le Iran te in beina hian nili a ota a Israel sipei te chuan he be pui thak a ahminga tan hianin operation rising lion ti an hmanga chumi omzia chu sakai bak nei loading chuak mek be pui tiang te poin na Mizo tong te chuan kan soi thei ome he operation mingatan an man operation rising lion an ti hi bible numbers bung somni pathum chang somni pali kha an be chana tan an manga Israel sarkar hian chuta chuan achanga chuan ngai te mi puite chu sakai bak nei angin an thowa sakai bak nei angin an zuang thowa an sa se an ei ma chuan an mulong an sa se thisen an in ma chuan ti chang hi hele he operation tan an chang thlan hi ani ti chuan jun ni som panga pathian ni le jun ni som paruk tho tan ni hian he in be na hi kal chun zom zela ti chuan missile mangin e anin be chun zoma ti chuan Iran an be chun zom na tan hian Israel sipai ti hian missile mangin Iran ram laili laya na tas kho pui chun na satakin an be ya hei ba ka hian Iran nuclear siam chuan a mun dang dang ami ta po ti chet tumin na satakin he be pui hi an kal pui meka ti chuan Iran ram kho pui teran po bom mangin an be chun zoma tin he in be na hianin Thu Thar omreng wangin he chanchin kan bot soi lai thleng po hianin kan han record don thleng po Thu Thar omzela Thu Thar hi a soi sen lutuk lowa tun tumatan chonin keini na kan mule kan pheta hian be pui kan han thak an han thak a hian he an malak na langsar then khatte kan ron tel thei chau angani he be pui thak an atang hian Israel sipete chon Iran ho drone ron ka chua za chon lokap thlaton in an soya ti chon Israel lampo hian Iran te ma alak na aka an tuar ve thowa Israel National Emergency Service te na nan soidan chuan Iran ten an ron ka le ta wang hian Israel lam hian jun ni som poruk tho tan ni hian Israel mi pariat ten nun nan chana mi som pani chuang in hliam an tur bok ni a soi ania Iran lama ve thung chuan he Israel tena Iran an va beina awang hian mi zani som ni paliten nunna an chan to thungani jun ni som panga pathian ni khan Israel te be pui thak awang hian Iran rama an sipai intelligence ho tu chu ka hlum ni soi ani boka heti lai mek hian Iran lam point Israel te hi ballistic missile mangin ron kablet vessel boka tun jun ni som paruk thotan ni hianin Tel Aviv le Haifa longchol hmuna te bompok riring tak hretania kan soitong khan Israel mi le sa te pon hliam an tur nuala tin nun na chan te po an ompokani Israel Defense Minister Israel ka chachuan Iranin Israel mi puite an ron bitum zel ani chuan Israel chuan na sazokin an changlet zel dona poi an ron khoi hian Israel malak ta hi ati top don chung lawa ai na sa zul zokin Israel hian Iran hi abi chun zom don din a soi ve boka tin heti mek lai hian US Embassy Tel Aviv ami po Iran missile ka chuwang hian tlem te a chiaom nia soi nia ma se Israel Embassy US Embassy Tel Aviv ami te hamin na thok tu te hi hliam tur emo khatiang kha an nom lem lo nia soi nia amero chu US ina Tel Aviv ale Jerusalem Embassy ania te chuan heng office pahni te hi na thok thei lowa khar lailok aniri nia soi ani pokani Israel Iran buena wang hian Khawvel nuclear siam chua lama an duk tu pol International Atomic Energy Agency anti te chuan Board of Governor thut khom man mo an nei don nia soi nia hei hi Iranin angen na wanga nei tura soi nia Iran rot na hi Russia te China te le Venezuela te hian an thlop boka Iran hianin International Atomic Energy Agency hena hianin thut khom man mo nei turan ti na chan po Israelina anram nuclear siam chona munte heti takaron bituma aron chut chiat choutak meka wang hian he thut khom man mo hi nei turin
an ngen nia soin boka Iran sarkar thu puang tu chuan Israel te malak na hi US chuan adem thua soi chok ngei turin tin US lam hiron kar vele boka tin Iran parliament chuan nuclear non proliferation treaty anti NPT atanga in nu do an rel nia soin boka he Israel malak na wanga Iran ina nuclear non proliferation treaty anti chu nuclear ral thuam hemi siam chuana konga mihring tele Khawvel ti che thei zonga malak na atel lo tura in thlun zom pol nuclear non proliferation treaty anti atel ram ania kha Iran hian tuna hianin in nu do tum chhonia soite po awma ti hianin Iran sarkar thu puang tu ina soidan chuan NPT tanga Iran in nuk do kani chuan thilpoi tak Khawvel tan po hian a thleng don ni in a soi boka chu Iran parliament ta hian he NPT tanga in nu do chungchang hi an soi ho mek nia soite po awm boka thu thar chiang fak hre tur kan nei lawa kan han mu chuna chuan in nu do chungchang te pon soi nia soi ni bokani Iran president Masud Pezeshkian chuan anram parliament a thu soina anram chuan nuclear ral thuam siam chu an tum lo thu soinon lea nuclear siam chu na mun an nei te chu nuclear energy anti nuclear thachak na manga eng pek chu na tur ania heng hian ral thuam hlom siam chu na lama hoilo hrim hrima Iran ram hi Israel le khothang ram te hian min ring hlel thina amero chu nuclear ral thuam siam chu kan tum ngai lo tin anram parliament ta thu lo sui ve le mek poka ti chuan he Israel le Iran te boi chungchanga hian China chuan remna zong turin heng ram pani te en du thu non soi chuaka China hian a tul chuan remna zonga palai na tho po an hre lo ni te point anin soi ve boka tin US president Donald Trump pa chuan Israel prime minister Benjamin Netanyahu hena Iran ram roi tulu Ayatollah Ali Khamenei ati hlum an tum chu thil tha ani arin lo thu April nia soinia hemi chungchanga hian Israel prime minister Benjamin Netanyahu hi chanchinthar lakhom tu ten zauna an zoa Donald Trump pan Iran ram ho tulu Ayatollah Ali kha thatchu tiam ni ti zona an zoa chuan Benjamin Netanyahu chuan he tiang US president nena kan in biak na chungchanga hian thu thang dik lo tak tak oi lo tak tak a thleng tama hemi chungchanga Donald Trump pan Iran roi tulu Ayatollah thatchu atm ni ti chungchang zona po hi engma ka soilo mai nge dot le thu thang atam lu tu ka wangin tin chanchinthar lokhom tu te chang leta tin US president Donald Trump pa chuan hemi a social media man thu social a atar lan na chuan Iran le Israel chuan remna zong se du thu soya India le Pakistan indo a po khan a malak na wangin kha indo khati to ta nia soyenia chu wang chuan Donald Trump hian India le Pakistan inkara remna le mona zona palai na thong khan Israel le Iran inkara po hian palai na tho chuan anin rem therin thu ta po asoi chuaka ti chuan Trump hi Canada rama G7 summit antia Khawvel ram ro pui pasarete in mukhom na tur akal turin June ni sompanga pathian ni khan Canada ram hi pana chumi pan malok chon chanchinthar lokhom tu ten zona an zona chuan Trump hian Israel at thlop chun zom zel don em ti zona an zo chu kan thlop chun zom zel don ti in a changa amero chu Iran nina US thil nei engpo ati boya katianga nga poi aron khoi ni chuan US chuan ngoi ringena en liam mei don lo ni in asoya hei hi Iran thupuang tu tena an soidan pakhata khanin Israel ina hetiang takha Iran aron beingam hi US ina ruk talina a thlope mo phalna pek lo chon Israel hena bangot chon hetiang malak ta hi an kalpui ngam lo a an rina wangin Donald Trump pa chung changa po hin zona tam takom thema se Trump pa chon US hian he boina chung chang hian engma ni ti thei kan nei lem lowa I kan lo en ve de to pani tiang de lam hoi zong khan a changa amero chu Iran hian an lungoi lo wanga he Israel ten na anin beina hian Iran hian is US long emo long chol mun mo an sipai mun te khinglai Middle East vela nin kul na mun ate malak na apoi anon khoi ni chuan US chuan ngoi ring in liam don lowa an be sei ai na sign US chuan up
chang le tang tin vo na thu ta pokha alo soi chok vele bok ani ti chuan jun ni som poli in rin ni khan Donald Trump pa hian Israel ina Iran a be chung changa po thu soi alo ne chuta chuan Israel hi dem thuem mo thlop lo thuem mo kha soi du ran pa chung lowa US chuan engma ti tur kan nei lem lo ni hem chung changa hian tin ni zo na kha chang vele maya US in Iran in nuclear siam chu chung changa in biak na nei tura ma an lak na ai ro chuan thila khai lak vele thunga US le Iran te hi nuclear siam che chung changa in biak na voi ngam za tan lo nei to a oman rama jun ni som panga pathian ni khan heng ram pa ni Iran le US te hin biak na nei le turan nia America chu Israel ne na buinan to ta ka wangin Iran lam hian hetiang US ne na in rem na chung changa in biak na po hi nei thei ri lo le om ri lo nian hriata wangin an thul thu kha anon puanga chu chu oman ram foreign minister khan in thulani thu kha aron soi le boka hetiang anga Israel lina Iran an be awang hian tuial thei man te po ngong an nei nuala chuta chuan tuna hian kan han mu thei a hi chuan in tuial thei man hi dollar som velin apung ni hretane khowela tuial thei man hi chan po heng Middle East ram ten buinan han tor profit chon khowela tuial thei man hi angong lo thei lo chan chu Middle East ram te chu tuial thei thon chok tu ram lian an nia wang hian buinan han to hian international market anti khovel bazar hi ak chok boilo thei lo wa amero chu mithiam tang katen an soidan be thung ro chuan Israel le Iran te hian tuna hen buina han tok masala helai Middle East ram vela hi chuan buina hi akha to ko omranga wangin tui al thei man hi chu ti taka sanga mo han ngong na salutuk ani lo theina chance te po omni nan soya chan po henglai ram hi chuan buile khatiang neu hian to thana wangin tui al thei man hi chu akal ngai hian akal de pet thei thowa tun tuma Israel le Iran buina te po hian chu tulu tukin ngong chu nei lian lo mai the tia lo thlir pol te pon oma tin le lama chon thlir thui pol te pon om ve thowa chunga ro chuan hetianga Iran le Israel te na rei tak buinan to ro chuan tuil man thei chu tuil thei man chon atur lo thei lo ni ti pol te po an lo ve bakani kan soile soi nu hemi Israel le Iran in kara buina chok mek ein Thu Thar hi dar kar tina a omrenga chu wang chung karon thlir zau seng lowa kan mu thei chun tuna hemi kan record maro kan han mu thar le chuan Israel se pai ho tu Brigadier General Defri na chuan Iran sarkarin khomwal atanga khomwal dang ka na mun atanan mantrin missile mun thuma mun khat chu Israel sipai tan anti cheto ni in asoi vele poka tin heta hian in jun ni sompur tho tan ni hian Israel sarkar to puang tu chuan Israel chuan Iran ram kho pui teran chungzon borok chu an thu hnuaya an da mek ni na soi bokani chu tiang tak chuan Israel sarkar pon Iran ina anron chan let na kha awachang let le van sang an ram kho pui ber teran hemi Iran ram kho pui ber teran an van sang borok zongzong te chu kan thu hnuaya kan da vek to tin Thu Thar an ron nei vele bokani ke chuan apat ni na tan chuan Khawvel sarkar lian pasari G7 anti group of 7 anti te chuan summit anti in to khom Canada rama kanna nakis Alberta muna voina tang hian ni chung otur in mu khom an nei dona he Khawvel ram sang ram lian pasari Italy te US te Canada te France te Germany te UK le Japan te hianin he in mu khom a hian thil poimo tak an ngai to ngei na rinoma chan chu tuna hian Iran le Israel an boi meka tin Ukraine le Russia boi chung chang te tin Donald Trump pan sum don na chia alak san chung chang te po hemi chung chang a hian an ngai to tel tura te po a ngai the tin hei ba ka hian a thleng tu alo mi khol te lo thleng tu per Canada ram tan po he G7 support he thil poi bo takania chan chu anram Prime Minister Chanthar Makarni tan po he Canada ramina G7 submit in khompui andona hian a sarkar kai roi thar timayang khami sarkar tharina Khawvel ramdang te nena an tho ho na tur chung changa le abik takin Donald Trump nena an chung changa po he G7 a an thil rela hianin thil pui mo tak an rel chu arin oma Makarni tan tak po thil pui mo takani ti kha kan han soitel ni sela ti chona pathum na chuan UK Secret Intelligence Service MI6 anti hemi
ingeni ramdang va en thatu pol timang United Kingdom a chota an ho tu nu ho tu thar ber tur chu meichia aron ni chodona MI6 ho tu thar tur hi Blaise Metewali ania kum somli pasare upa meichia ania ama hi Cambridge University atanga anthropology zir chok ania tuna hiam Director General Q na thokme ka he Q ti te C ti te karon soidona hi UK and Secret Intelligence tena hemi code name man tian man hin ya hemi MI6 an ho tu ber soina hian C tian mang thina MI6 ho tu ber hi C ti soithin ania tuna an ho tulu Richard Moore hi kumin kum top lam hian a huna top dona ani hin atang kumin kum top lam a hian Blaise Metewali hianin he MI6 en thatu pol ramdang a UK tan en thlak na Secret Intelligence Service na a ho tulu na kha a thok tan ve to don ania hei hi MI6 anti hemi intelligence service ina UK na anei tiratanga avoi khatna tan meichia in kumin kum top lam hian ho tu chanan changdona hei hi chanchinthar langsar tak pakhat ania tin UK Prime Minister Keir Starmer upon hetianga Blaise Metewali na intelligence service ho tu nina cheltur hi alo momati thule ama arin tok thu te po alo sei chok ve bokani te chuan a palina chun India ram lam kan han lut le tonga Ahmed Dabata Air India thlothei na tla kha kan la hrenga man di lokani kha khata ni thlona tla hemi hei cockpit voice recorder anti a hemi pilot te in biak na tong zong lo record tu call hi oma chu hemi chui chiang tu anu chui tu pol te khanin he in biak po na cockpit voice recorder hi an char to a ti chuan he cockpit voice recorder a pilot ten kha thlotheina an khatlaya an in biak na le midang an va biak po na zong an tong te kha khata alo record a veka wang khan he thlotheina tlak chan hi chui chuan a konga he an thil mu chua hianin a pui hle don nia soenia tin heipa ka hin zirtop ni jun ni som pathum khan flight data recorder an tia chu thlotheina a call na thodan jong lo chin chia tu ti meang ya thlo san jong te thli chak lampang te khateng chi lo chin chia tu flight data recorder an ti pokha mu chuani to poka heng ngeni bomb patni ti meang man ro patni te hi black box te soi thina nia black box patni an mu chuata ka wang hianin he thlo theina tlak chan chui chiang tu aircraft accident investigation bureau te tan chuanin thil tangkai le beisei om thil mu chua tur om theidon nia ngai ania tin he thlotheina tlak chan chui chiang tu mi thiam rol India rama aircraft accident investigation bureau anti te hi US le UK mi thiam te pon anron tan puya ni ho hian thlotheina tlak chan hi anzir chiang me ka tin he thlotheina siam tu company Boeing company tele khami lama mi thiam te po khan thlotheina tlak na mun te po hi anron enfiat to bok nia soinia tin hei pa ka hian India sarkar lei puchon he thlotheina tlak chan chui chiang tur hianin engani high level committee din boka heng high level committee te hian thlathum chungin he thlotheina tlak chan le a thil chui chuangai te kha an chuanga thlathum chungin an thil mu chuate chu sarkar hna an thelut don bokani tin he thlotheina tla chungchanga hianin chanchinthar danga te pelo mu fo toin kan ringa keini chon kan non soi detail lutuk lowanga he thlotheina tla a nun na chan zat khami thlotheina chunga chuang zat kha jani somli patni annia anjinga somko te chu DNA mangin tu te nge an ni ti fin fian ni to a DNA engtin nge an va en fia kan ti chuan an chung te khan an DNA kha mithiam doctor te khan an han lak sakati chuan ruang nen khan an en fia ta thina DNA in mil te khati khan fin fian ni ta thina ni tuna hianin kan soitong khan ruang somko te chu DNA fin fian ni to a ti chuan ruang fin fia to somli pasari te chu tuna hian an chung te hna hlan fel ani to boka he Ahmedabad thlotheina tla wang hianin tuna hian mithi chung tu me ang khor chung te khanin DNA khemi a sample han en fia hi amwong lutuk nin an soya Ahmedabad khopuya an chung te ruang lak tumin ti khan a fin fia na kha an nga ka an phun chho vetana an be se ain sarkar hianin DNA en fia na hi an kalpui chaklo deu ni te point chanchinthar lama te po soi awma ti chuan
rong en fe hi thil na mai lo tak ani ve a chan chu thlo theina tla te chu mi hring an kang ut vek to an mel mai len tak sa te ka fri than har to thina chu wang chuan DNA tanga en fe thin an ni wangin tuna hian jani somli pa hnia tangin somli pasari te chiain an chung te kut ala thleng ani te chuan a pangana chuan India sarkar lai pui chuan jun ni som porok tho tan ni hian cherpui nei dan tur apuang chiang ta sarkar official gazette aron chuak ta India ram cherpui som porok na hi kumsang ni som ni porok October ni khata tangin ladak ka nei tan nenga tin hemi ladak ba ka hian vurtlak tamna mun state le district ten khat bikin Jammu and Kashmir a district ten khat te Himachal Pradesh a district ten khat te le Uttarakhand a district ten khata te vurtlak ma in he cherpui hi kumsang ni somni porok October ni khata tangin nei tan nenga heng kan soibak state le UTT lo state dang zong zong at chuan March ni khat sang ni somni pasari tangin cherpui hi nei tan tur ani thunga cherpui chungchang hinga tinga thu tharan di kan han ti chuan kumsang ni somni pakhat kha India hianin kumsom dana zel cherpui nei thina kumsang ni somni pakhat kha cherpui nei hun tur ati nia kan la hravekanga covid hripui lena wangkhan sarkar tan cherpui han nei the ani tak lo wangin kumin kumsang ni somni panga kum li an ral no po cherpui hin la nei ani lawati chuan akum nga na le akum rukna nga cherpui hi kan nei tan don chawani te chuan hemi rol hian kha census po nei ngal ani dona kha census chungchang hi chukan video masalama kanon soito he India rama chuan abikin nam noi nungjok te chi bil eng din hunangen din tak tak kha chui chiana cherpui nei tel ngal turania India rama hian he kha census in nei tur nge nei lo tur ti tun ma tangin in hnial na lo rang to tuna ep tu pol lin per Congress party hi chun kha census nei hin rota state tranga Congress sarkar na rorel na nei ate pe chun state malang ta khan kha census an lo nei to thina ti chun sarkar lai pui point hetiang kha census nei hi film khur ta kan kalpui thina wangin nei lo te hin du thina ni achan chu kha mi kan an varin thret chino tuk chuan Hindu sa khuwa ngat phei chuan chi le chin thlir na nasal to ka chi thale chi chia te no mo wangin khatiang ang kha mi hring ni na chiang taka cherpui na chin che chuan mi hnoi hnungsok te tan khan sa khona lama le khotlang duna te diriam me mo mu siten an hlau palte a hlom thena wangin cherpui hemi kha sensa santi chi le chi ni na mani chibil ni na ka hret chen lo ni zok se ti te kha sarkar tu da nan thina mara chu tun tu mara chuan sarkar ma thira chuan chi le chi khatiang in thirna in chirna ani zok ang chu I khang ang kha kalpui ani chuan kha census kalpui ani chuan ni mire thei zok te le nam hnui hnung zok te din mun chiang taka hret ani anga ti chuan sarkar in zirna ina te na zon na konga te na le admission school te college te zirna ina yan puala ham that na siam te kha lo ol sam zokanga chi hnoi hnung zok te din mun chiang taka hret chian te po hi a tha lo male ti in ngai tu na thar aron ne chu tiang chuan kha census te po hi kalpui alo ni don tan he ti chuan kan state thenom mei te pol pakhat arambai tengol anti manipur mi te chu an mi le sap mi panga te chu june ning som panga pathian ni khan man an nia arambai tengol mi le sa mi panga te man an nia hengan mi man te hi Bisnupur district police patni ten ti boya wang le Imphal West Samir mi ruk bo chungchanga in nam noina an neya wanga man ni in Manipur police te chuan an soya heng an mi panga man te hi kota roi an ni to ni sari chung police ten thu Zofia tan kot ne na hen kolandi la kot po hian a phal sak to bokani ti chuan a pasarina chuan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan an state parliament ta Eptulam Paul BJP ten satakin akapa chuta chuan West Bengal a hian BJP te hi sarkar lai puya sarkar kai hroi tu ten ni wangin West Bengal mi pui tam tak te hi an din mun le an chan vo tur sarkar lai pui hian chan phal lawin ramdang mi Bangladesh mi ni ten anron chua amairo chu Bengali mi diktat India ram khule tui diktat te hi kan humtlat dona chu wang chuan sarkar lai pui hian hetiang ramdang mi nian pu te hi an hriat sol le an sol lutuk wang ani tin
ep tu pol BJP West Bengal ep tu pol te sei sela tin chu mai pa ka chon sarkar lai pui po na sata ka sei selin West Bengal hemi niza in hlona anti MNREGS mo khami atana poisa West Bengal ina chan ve tur po ka sarkar lai pui hian tun thlengin alaron pechok du lo ni na soya chuta chuan sarkar lai pui tang hian hemi chungchanga en fia tu tur team za somnga chuang West Bengal state ta hian anon kal to a lekha en fel turte thalak en fel turte khating thil chi sang sang a muna te pon non en fia to a chuti chung chuan in sarkar lai pui hian West Bengal a hian BJP sarkar na ni lo wangin Trinamool Congress ten sarkar an siama wangin niza in hlona chungchanga sum pek chu tur hian la hreng tlata chu wang chuan West Bengal hian mangai tak tak lawa Bengal mi puite hi ril tramin omma sela sarkar lai pui hian a khongai lawani tin West Bengal a hemi BJP sarkar lai pui kai hroina poisa na pek chu du lo chungchang hi na takin a soisel pokani ti chuan kan lo du tok le donanga khang kha kan chanchinthar thlir zauna tun tumatana kan han pot sai le thei chu nia kan soi le soi nu chulkar ni zat kan han chol nu apo tianga chunjom le the kan nom hi lomom kan tia a theyanga ngin non chunjom le to po kan tumzel don ania tun tumatan chungan du tok le phatang